Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku makuru yongeye kumvikana umunsi tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Ni amakuru yongeye kumvikana muri kino gihugu akomeje kuvuga ko ingabo zo mu muryango wa SADC cyangwa se za Afurika y'Epfo, za Tanzania, iza Malawi zose zigomba kuva muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo zinjiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo 2023 zigiye guhangana n'inyeshyamba za M23, ariko byose bikaba iby'ubusa, zigakubitwa ndetse bikaza no kurangira zimwe zifashwemo n'imbohe. Abakuru b'ibihugu bemeje ko bagomba gucyura izo ngabo zabo babicishije mu biganiro bagiranye, babicishije mu buryo bwa interineti cyangwa se mu buryo bwa videwo. M23 kandi yafashe ikirwa cy'Ijwi, ayo makuru nayo turaje tuyumve. Ku munsi w'ejo tariki 13 z'ukwezi kwa gatatu 2025 nibwo M23 yafashe ikigwa cy'Ijwi, hari saa 8:48 nibwo ayo makuru yagiye hanze. Njye mugiye kubana muri ano makuru nitwa Olivier, YouTube channel yitwa Zaf TV Info. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Zaf TV Info Rwanda, ukande subscribe no kunzogereza bigufasha kubona amakuru yacu buri munsi dukomeza kugenda tugukorera umunsi ku wundi. Reka dusome amakuru twumve ko byagenze. Abarwanyi FC23 bafashe ikirwa cy'Ijwi. Ijwi iri nacyo kinini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, giherereye mu kiyaga cya Kivu, gituwe n'abanyekongo barimo abavuga neza kandi bakumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ikirwa cy'Ijwi kiri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, gifite uburebure bwa kilometero 70 n'ubuso bwa kilometero 340, kiri mu ntera ya metero 70 uvuye i Bukavu no muri kilometero 60 uvuye i Goma. Kuva muri no mugoroba wa tariki 12 Werurwe 2025 nibwo iki kirwa gikora ku bihugu bibiri ari byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda kigenzurwa na M23. Bamwe mu banyamakuru bakorera kuri kiriya kirwa bavuga ko abasirikare ba leta bahunze imbere y'uko abarwanyi ba M23 bakandagiza ikirenge kuri kiriya kirwa. FC23 igera ku Ijwi yabanje gutanga ikiganiro kuri radiyo yo kuri kiriya kirwa yitwa Obugama mbere yo gukorana inama n'abaturage. Mustafa Maumbero, umuyobozi wa teritwari ya Ijwi, yavuze ko kiriya kiganiro cyari kigamije guhumuriza abaturage b'icyo kirwa. Ubwo imirwano yabicaga bigacika muri Goma, Bukavu n'ibindi bice, amagana y'abaturage yahungiye kuri kiriya kirwa gisanzwe gituwe n'abarenze 300,000. Kwigarurira Ijwi bizafasha M23 kugenzura hazwi nka Irehe na Iko muri teritwari ya Karehe ndetse na Kabonde, Rojo, Rugondo ndetse na Ushunge muri teritwari ya Kabera. Abaturiye kiriya kirwa mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo basanzwe bemera cyangwa se barimira amasoko ahuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko isoko ryambukiranya imipaka ya Karongi. Imyanzuro ya SADC, ingabo zayo zari ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigomba gutaha. Imyanzuro ya SADC, ingabo zayo zari ziri muri Kongo zigomba gutaha. Abakuru b'ibihugu byo mu miryango wa Afurika y'Epfo SADC bashize iherezo ku butumwa bw'ingabo z'ibyo bihugu zari zirimaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo. Inama y'abakuru b'ibihugu yabaye hakoreshejwe ikoranabuhanga rya videwo, hitabiriwemo n'abakuru b'ibihugu bitandukanye n'abaminisitiri b'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga, ikaba yarayobowe na perezida wa Zimbabwe Emmerson Dambudson Mnangagwa uyoboye n'uyu muryango. Umwanzuro wa 10 mu wafashwe n'iyi nama ivuga ko SADC ishize iherezo kuri manda y'ingabo zari ziri mu butumwa bw'amahoro. Inama y'abakuru b'ibihugu yabaye umwanzuro wa 10 mu wafashwe imaze kuba gusomera manda y'ingabo zari ziri mu butumwa bw'amahoro SAMIDRC mu burasirazuba bwa Kongo, aho ingabo za Tanzania, Malawi n'iza Afurika y'Epfo zihanganaga n'umutwe wa 23. Abakuru b'ibihugu ya SADC bavuze ko izi ngabo zitangira gutaha mu byiciro. Bavuze ko bashyigikiye inzira zo gushakira amahoro Kongo Kinshasa binyuze mu biganiro bya politiki bihuza impande zitandukanye zirebwa n'ibibazo yaba iza leta zitwaje intwaro n'iz'abasivili. SADC yasabye amahanga gufasha abaturage bari mu bibazo bitandukanye muri Kongo bitewe n'intambara. Ingabo za SADC zari ziri muri Kongo kuva mu Ukuboza 2023, aho zagiye zirwanya n'inyeshyamba za M23, ariko biba iby'ubusa, ziratsindwa izindi zirafatwa. Zirimo abasirikare bavuye muri Tanzania, abo muri Malawi n'abo muri Afurika y'Epfo. Bose ubu ngubu bavuga bagiye gutaha cyangwa se bagiye gusubira iwabo kugira ngo iki gihugu cya Kongo
bakivemo nk'uko byavuga. Aba ngaba bakaba barageze muri kiriya gihugu 2023 aho bagiye guhangana n'inyeshyamba za M23 ariko byose ibi byose zikomeza kubakubita umunsi ku wundi. Urumva nuko bifashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugendanye n'inama haracyariho amabwiriza kuri iyo 23 ndetse no ku basirikare b'igihugu cy'u Rwanda haracyariho amabwiriza kuri iyo 23 kugira ngo yemererwe kuganira na leta cyangwa se na guverinoma ya Kinshasa. Ese ubwo ikibazo kiri hano, M23 izemera kuganira cyangwa se leta ya Kinshasa ntabwo bizagira finali yangiza kongera ikabihindura? Nicyo kibazo kikiri hano, dore ko no mu bihe bigiye bitandukanye RDC cyangwa se perezida w'iki gihugu Felix Tshisekedi yakomeje kwivugira ubwe abicishije mu kanwa kiwe ariko atazigera yicara ku meza imwe n'ibiganiro n'inyeshyamba za M23 yamaze no kwita umutwe w'iterabwoba, mu gihe kandi leta ya Kinshasa yashyizeho amafaranga cyangwa se akayabo k'amafaranga menshi cyane ku muntu uri we wese uzatanga amakuru ku bantu cyangwa se ku hantu abayobozi ba FC23 babihisha, harimo Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa ndetse na Sultani Makenga. Kandi subscribe kuri Net Bucana ndashe dusubira n'andi makuru mu kandi kanya.